Jangmia Chikloni Pai Trogarni, KARBI Autonomous Council Tourism Department ahin pen chepatirpi ponsi, Senkan esek ajaimek kloplar alang sunalong, KARBI o kipru arong ajay kedeng pon. KARBI Anglong Autonomous Council Tourism Department ahin pen kachepatirpi pon along, Dikrutpi Picnic Spot Development Committee, Lapen Kihairong Hang Village arong amekaratum, Chelang Pepen, Dikrutpi kloplar alang sunalong, Senkan esek ajaimek KARBI o kipru arong ajay, alir alon pen talon pon. O kalau kami orang live kira ratum don peningan kami orang live tim penadak labangso diskusi koplara langsung long sejolo ladak labangso langsung long pini jangmi tarik prograni pati tolong si ini tu KARBI oke pro labangso tradisional labangso aja mek deng kono ladak ate hai rong hang arong ara ratum thut pak siri sui jang atum labangso la ala kelang me labangso alang tu long selang itu labangso koplara alang tu long selang itu risoi jang pedana pedalang itu ladakan maksi alang itu KARBI arona tak pedalang itu si kliper cenglok alang itu labangso cepat tamji pedalang itu ladak alang itu labangso alang tu long sini labangso oke pro mate oke ri asa me alang itu deng polom Natilang ino ni saya jangan tu kalau ni aning tu parang lada kan sampai langsung pedangan mungkin nua orang lo lapen pedangan orang langsung lo lagi curi ni dari so jangan tu man natilang lo langsung dalang me pig langka lapuan ke lang me langsung lalu itu KARBI arana tang binong lo itu mau kipru pulau tu itu alira lon penong si alang itu disoi jangan tu tutak si alang itu langsung kipru langsung aja mereka langsung deh Labangso arongaje along Dikrutpi Local Development Committee Anparta Kehairong Hang Kamsing Teron Pari Intiarong Mirokro Dorsing Tokbi Khoyasing Terang Milik Arong Pendanglo Ki Ongdung Araratum Chetong Dunsi Ni Pai Trogarni Kloplar Alang Sunalong An KARBI Jutang Pen Kacherab Lokedo KARBI Okipru Ajaimek Insam Jingpen Talon Ponlo Labangso okipru ajaimek along Sorkari Gambura Bodon Chandro Taro Hinpen Kloplar Alangsun Kapaching Thurponjia Puthak KARBI Anglong Autonomous Council Tourism Department Hinpen Mo Kevangjilang Arni Setami Lapuan Sose Kaching Thurasai Kloplar Alangsun along Kedeng Ponjia Phanpura EM Rite Singhi Tourism Department in charge of Setami Kachoni Padopon KARBI okrupu niletum dak kadro weratum cingrum se Kloplar alangsun dak kelang me Dikrutpi lapen dituso angbong alangsun lo kloplar lati dak niletum agalo piju angbong ko kipru KARBI apa niletum deng koneglo Bikram Teron report KARBI Anglong live